Dondo, acha niulize swali kabla hatujamaliza. Dondo, either tokore ya mukuru Kisii aiga gose togenda sakuru kwa Karitiri Embu. Karitiri Embu. Tuingie Kisii bana. Okay, Kisii. Proximity. Waje tufanye mgoa kutoka Kisii. I don't want to be very specific, lakini iko within Kisii. Musuwati yomo akanyomwa n'umungwano yomo orenge umunyagitari bw'Icyombe. By that time that guy was struggling. Aregude gutema sana bo makobeta Cyombe bichanga hapa na pale. Hata imegose nanyore kende. Gose nanyore kende agokyo munginoye bagenderera ubugima buru lakini musuwati no mokorenge myaka. Konyobere people konyomuretire. Yes, mbamenyete nere. Although wasumbu anangwanya kubura ime gatigoke goketu. Lakini goli gwaka wayi. Bono kagenderete mirimo ya y'ubunyagitari bagasumbuana hapa na pale ake gucanda nuko gacha katika bere. Musuwati uyo bwangire konyoro umwana nini bla bla amotebinga etingole nini mambo kama hayo. Lakini musuwati uyo bado bakaba no musacho uyo for more than 4 years watanya konyora mwana. Reason unknown. Yes. Wona egesikere gacha umongwano yo mu veterinary agachigotema ubwana jeshi akanyorurikiru ubwana jeshi. Kirari kubwana jeshi akagende training. Ne training inkoirere sometime katigo musuwati uyo bono kara iga Kisii. Training ya bwana jeshi teyo Kisii ga. Takes more than 1 year by the way. Yes, it is either in Moi Barracks or say Nairobi, whichever. Sinakuru. Yes. Lanet. Mungwano yakagende training. Lakini umusuwati yakabaka kwemurungani sana nga toro kiribwancha ni buya igo. Konye musaje yataranyore mirime yo kureba baba nichoni. Kabisa. Musaje yakaja kabwato kabisa agachake mirimo ya serikali. Iga akaba posted in Nairobi. Kabekwe mirimo yako yakora in Nairobi. Bona iga in Nairobi abagocha lakini bwanchani bwa yakolengana no musuwati uyo mbuli kororekana buya kigera bono iga expected ya mo ekibesa kinyinge kigera bono ulikiru ne serikali according to her obwanchani ekibesa ngeni buntu wale kigera no bwate wana akamata bino kabomongora nande kwanza turanyora mwana gaiga karakanyeka musaje ari bwashumiringa wonda nere taya zipati yoko jora mwana lakini yomote biringa ayere kwanza turanyora mwana karakira igente kinke mosegese te igente kinkere ime igora buragira muirira ndeko bekide zio ni ngao musaje yekara enda akari mirimo Nairobi kanyora matema nanda kanyora musuwati onde karabanya musuwati ndi bakachako bosani tu musuwati yagachakaria laisingo musaje nabwa to musuwati atigete Kisii itukeri makamokongo nteresi umusubaji oyo bono omogeni yo Nairobi akamanyango musacho yo natigete main nero ere Kisii akaichunguza akamanye main yeye teranyora mwana bado lakini era nabwa to mwana uri kirokera linga nje ninde fertile I'm ready for this no musacho tabwati mochando nere tabwati mochando. What happened? Musuwati uli akaamua gwakirwe atabi nini musacho inje mubwate rero ga ambegete buya menyete buya tige binte byona komenya matoke me nini aye kwanza hata ufai nini bla bla ndio kile yako zumbuire nyomba kwa nabo bano oyo le Kisii kanyoro muchande birengera bikamusumbua sana achikosa ko musacho chibesa tali ko mutomera achikomusaba chibesa tali ko mutomera swati yobono akaamua nga igakuri yubongaini ligero musacho yamwe chibesa nenda mwarkyo bwanchani kyagaro iguro boronga nakabwato yonde Nairobi approach mungora yama kama tebinga tafadhali nkonye na kinda nyoro mugango bwate chinguru orankonye eliyogolira onchoro musacha mbwate ambwato kire nibikegire nibawate ne nyingere kire muzwade naro niguete bono bwate bakomwana bono otangire ngatimba seko nyanyingo na alemere irige kigetambe mungwano utakale tikenda kama tebinga kana subira na kutafutia namba akamata vitulia unataka namba utaipata wikabona tara mwanamba iyo yo muganga lakini omungwano yo
nere konye bagambire n'umusani oye bagateba ngabona muzubati yesingenjo no muliri Muri bono. oyo bono utagete namba y'umuganga mungwana utoro cyusabiro ye namba batebire ngabona ayeganye namba ngukoriye mungwana yakarigine umusani bono Akamoteringo montonara utagete namba. umuntu utagete namba y'umuganga lakini mungwana itari muganga what you do tware namba yigakugwakira aye motebya ino muganga motebya batokeni botori ndugu yana Uga tukini botokolengi toragire botebya aye no muganga incharaniri ono goikira bono igantora manyanga mugango iyo tokire ustaratoka Lakini bune kororekana tari gukiko muganga okene muganga taiyo no muntu gukikosa koreni ibo ini baje gusakoruru kubono muswati nga yeje kurusie nibeye kya tari koe gukuru main Nangura nyore sobo na kogenda ri sobo bamwe ajikia sumuganga igeruri guchakokonya lakini ngeko yero muswati ya twarete birengere byo guchikurigyo muganga nabo bakongaine kai gobona oira neri una nata itukwiraniria nabo bakungaineka muntu takungaina muntu takungaina nga akoe gintu bikira omusajo nga gwanje mono muntu takungaina akoa gantu bikire mukao nga gwanje mono muntu takungaina akoa gantu bikira omusajo nga tiga basubati bande siko nga gwanje ayebweka nga kana kwa komokonya buri akurubira bojanka ngagwanja ebweka muntu tabasabo koa gantu listen inga bono nakukwago chikokokonyo musubati oyo nga onjira atakurigeri kuna montonde muchecho siga sigire nginji oitoro musacho ngokororo musacho ori chara gini chitako nya otigare ki ori ligoro kogo sekero no musacho ori nyaro trust you abunete neto tigankwane ro musubati oyo nde oyo nyamwana na iyo nyambande ubwate chimbandere yobo cheke bwana yobo cheke Sara ni myagire ngabeta mandi esa bantu ba omuzubati oyo I hope nantegereta tigobo cheke acha ujokozi onye kwanyolire ayo mwana uyu ndi tata takumaite no gukumanya tigabono ngo se umocherere gosikende tamumanyeti completely no corona banya corona nga yuko rugurdato mwakire simi. By the way, let me tell you, a community I open and tegereta my friendly weakness yuko tanyoro mwana nigi ntiki vi to basa kwa checheli monto utakuati mwana ngae tukwati mwana actually mosabere muama ngana yoko semelinga baba na kuru bibirimba ireta matukura kile bakanyoro mwana abako natakira batayinjira kuwetegiro abaseko cyane kivungo yandi mukungo tabwati mwana tanjira eteire yandi obatera ngabo lakini to basa gosekerera ubugomba peni nafunga kinywa kerana nyorete umwana sababu ona anatanyolete yochi yani peni natanyolete sababu na ndiyo yochi ya to checheli ubugomba